Oh, babukeli umhlaba wonke ngiyanithanda ngiyanibingelela nje namhlanje kulesihlanu umhla ka-4 namhlanje. Ngingathi ngizobe ngiseswazini njengoba kuyi-4 zika-April zika-November 4, 5, 6 ngizobe ngiseswatini. Ngikhona ngempela nina bekunene ngikhona ngihleli nani ngisazocangatha nje la ngila e-10. Uyabuka nje la i-10 kumathapha ngikhona impela phumani nonke nina bekunene buyani. Bese ngithi ngifuna ukushiya ukuxolisa laphana ekhaya eNewcastle ukuthi-ke Nkosi yami bezukungithola namhlanje kuyi-4 zikaNovember, yi-5 zikaNovember, yi-6 zikaNovember ngeba hawu maye senginikhumbuleni lapho bakithi eNyonkhahlela senginikhumbula ukufa ngilana nje e-10 kumathapha. Hayi ziyabuya phela la kaNgwane babukeni kusekhaya la kaNgwane kusekhaya, so nje yiko phela ukuthi-ke sifuna amadlela aluhlaza lena nalena, kodwa manje kuyavuka kimi kuyabuya kimi ukuthi no asibuye phela sizozama lokukhweshisa inhlupheko kuqala la ekhaya kwengozi lokuthi ukhulume uthi wenza ukuthi kodwa-ke kube wena ubishe odakeni. Yingakho-ke nje nami ngihambe ngathi cha angibuye phela ngizokhumbula la abekunene la ekhaya Nkosi yami ekutheni akwesizoyikapha nje, yabona siyikaphe nje siyikaphe siyinese phela ukuthi no le nhlupheko ayiseyikhweshe mbijana ikhweshe njengoba nje ubona impela ikhweshile nje nakwabanye, hhayi ngoba bona iyakhwesha mani iyakhwesha futhi ayikhweshe kakhulu. Ngiyanibonga nje kakhulu nina nonke, phinde futhi ngibonge nje nokuthi abantu kusembangi-understanda mangicela ukuhamba ngixolisa ukuthi mabefika lekhaya bangangitholi, kodwa nje ngiyanithanda niphileni nonke. Bekungilokho nje ngiyabika nje ukuthi ngikhona la e-10, ngiyabika ukuthi ngikhona ngila e-10 ngizoba khona nje iy'nsuku zizoba 3 njengoba namhla kulesihlanu umgqibelo isonto bese ngesonto hhayi-ke sekuphilile nabekunene. Yiloko nje ngikubika phela nobani bakithi ophethe nje hawu bakithi inkukhu lezi zalana hhayi phelile 10 phela. Hawu Nkosi yami nina bekunene, mina eNewcastle usizo nangilambi kanjeni, bukani kushayela isikhathi lesi kuyoshaya uphasi 12 angadli nje negoji linye lenkukhu. Hhayi man, hhayi bekunene hawu hayi man, asenibuye nje nizelana hawu bakithi kanti hawu ngiyayicelela nje kunina nonke babMngcwabo zwide. Hayi babMngcwabo uhlale nje la eceleni ngikhona ngila-10 uthule nje hayi babMngcwabo hayi asewuphakame babMngcwabo maxaba lapho. Hayi ngiyanibingelela ngikhona ngila-10 gogo xaba ngikhona ngila-10 bonke nje abantu bonke laba engibabalayo phela izihlobo zami ziduzane kakhulu, ngana ngibiza amagama abantu kodwa nje wonke umuntu ngikhona ngila-10. Ngingiphathe kahle phela mase ngihamba ningiphathise phela nenyama ngizohambe ngidlala indlela yonke. uNkulunkulu anibusise. Ngisatholakala kuzo lezi nombolo engijwayele ukutholakala kuzo 0732196664 bese kuthi-ke njengoba ngila kaNgwane njengoba ngisho nje ukuthi ngila kumathapha ngila e-10, niyayazi ngingaviteni phela ngikhona ngila e-10 noma nje ungenako uhambe Nkosi yami la ephasejini kodwa ungasabi uyangena nje uhambe la ephasejini ngikhona ngila e-10. Inombolo phela engitholakala kuyo njengoba ngila e-10 76122419 angiyiphinde phela babukeli 76122419. Unodabula idwetshwe ngimphethe ugcwele imoto seyiphezulu ngimphethe ngihamba naye futhi hhayi ngimphethe uhlobile uyabona nje uma uzokuthola unikwa ngimi hhayi nawe uzosho ukuthi hhayi uhambe kahle. Yeyi amabhizinisi angiwafuni nokwabona
laba basika amashathi laphana abanamathilagi abanamaloli ngibafuna labuyani nize la ngilayitele nizobuka ukuthi nizodeliver kangakanani ama-order nizowafaka kangakanani kusuka makuzophela le nyanga nizobuka nina nje bama-truck enisikayo hayi phela nalaba abavunayo bakithi ngiyangizwa laba abalimayo phela laba abalimayo phela kanti anizwa yini bafowethu Nkosi yami laba abalimayo abasaplaya ngale ngaphandle laba abalimayo abasaplaya ngale ngaphandle abasaplaya ngaphandle buyani la ngizakunika unodabula idwedwe mawuthuma abafana bawosaplaya bawodeliver ngeke basho ukuthi hayi kwenzeka iphutha endleleni kuvele umonakalo bazobuya nayo yonke ilokhuza i-invoice yakhe iphelele ngeke ijubeke uyani nizela laba abalimayo angiyangizwa bafowethu laba beyigomgomu la ama-20 litre 10 litre kanjalo hayi ngiyangizwa sengizoyichaza ngiyithini manje lena ingangiyangizwa nje heyi sengizochaza ngithini sengizochaza ngithini hayi yazi ngichaze hayi Sindi ngichaze hayi ngizawuchaza ngithini bakithi hayi buyani lapha ngiphethe unodabula idwedwe ukhona ngiphethe ukhona hayi uyabiza kodwa ngoba ngithi ama-price ngiwajubile standard nje sisodwa buyani kukhona konke uNkulunkulu anibusise niphile nje nina bekunene niphile nonke bekunene ngikhona ngila uNkulunkulu anibusise uMngcwabo uyahlehla phela lo udokotela uyedwa uMngcwabo uyahlehla lo uhamba nalaba futhi kodwa ke phela basele le emva into engiyiphethe nje into abayiphefumulele bayibamba bazenza konke phuthumani ngikhona la uNkulunkulu anibusise niphile njengamanje ngizokwehlela nje ngada ngezansi ngisayodla ngihle ozofika manje cishe ngeke ngithole ngizodiya ngihle bese ngiyabuya hayi ngiyothenga phela ukudla niphile bekunene